Kiladon sangut kinong bela na Gudampali jong ke Sri Satya Sai District bala sya thang im bat laingut kuwepat bala mensaujur bat sya sumar ha hospital ke Anantapur haba usainar elektrik baklan bor uladukut bat hap hakakali ke bakit yesh phongut kibreu ha step sngi pale na kaliang jong gihe ke Transmission Corporation of Andhra Pradesh kilaya thu ba udan urisang ubahap kabalawan ra ya kejing tukut usainar kat ba kinong shong pat kilaya thu ba uni usainar uladon jaka beteng haduk lai jaka bat ude ubalarim bha lasan pausnam Ushong Kunor but Managing Director ke Andhra Pradesh Southern Power Distribution Corporation UH Harinat Ro ula hukum bentok kit e kejing ja barok kawai bat kadau jong kejing tukut usainar ula pen benaru ban siu balut ksan mar sanlak syaki bahayeng hasem jong ki bayap bat mar arlak syaki ba mensau kat kum kejing thu usop inspector ke Abtransko uke Janadhan laong ki bayap ki dei ki beratip kerteng kum uramu lalma konka rathama konka peda kan thama konka Lakshmi Devi bat uji kumari barok kidang yadesh bahayeng bat kijulet tray man kasngi hakapor handu beje menstap syachila konde yalpali kani kakali ke badan kinar natnum kala kemding